20 नोव्हेंबराक इफ्फीचो पड्डो उगडटले। संवसारभराच्या सर्तकांक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट दाखोवपी एक व्यासपीठ। गोयची इफ्फी जगभराचे 14वे सगळ्यात व्हडले फिल्म फेस्टिवल अशें NFDCचे व्यवस्थापक संचालक पृथुल कुमारान सांगला। पणजेन जाल्ल्या पत्रकार परिशदेन 20 नोव्हेंबराक इफ्फीचो पड्डो उगडटले अशी माहिती दिल्या। गोयची इफ्फी जगभराचे 14वे सगळ्यात व्हडले फिल्म फेस्टिवल अशें NFDCचे व्यवस्थापक संचालक पृथुल कुमारान सांगला। हालींच्या वर्सांनी गोयचो चित्रपटाचो उद्देग स्वता उडी मारून वाडयला आणि ल्हव ल्हव राष्ट्रीय मळार पावल दवरता। ह्या वर्सा जावपी इफ्फीन जी वांटो घेवंक शकनात तांकां लागून ESG आणि MOI बीन पणजेच्या योग सेतू ह्या सुवातेर 21 ते 28 तारखे मेरेन सिनेमेला आयोजित केला। हो इफ्फीचो भाग आसून लोकांच्या मन रिजवणेक हे आयोजन। So ESG continue to provide the requisite support infrastructure that is needed for the successful execution of IFFI. So I'll just limit myself to the new additions this year. Rest of the things remain the same. So in terms of technological upgradation, the Macanese Hall has been upgraded in the sense that we now have new projectors and hence you will have a better screening experience there. Other than that, the mobile app has also been updated. आमचे CEO सांगला I only request all my Goans, माझे गोंयकाराक सगळे गोंयकाराक म्हजो रिक्वेस्ट की हे 20th year we are having it in Goa and the 54th International Film Festival of India. The best of films will be screened. आख्या जगातली बऱ्यांतली बरी पिक्चरां हांगा आमच्या गोंयांत जातात, स्क्रीन जातली। सो सगळ्या गोंयकारांक उलो की 20th till 28th हांगा येवचे। GOA365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।